Assalamu alaikum Ustaz. Alaikum salam. Егерде Hazreti Umar разиаллаху анху тірі болып Қырғызстанның президенті болғанда біздің ахуалымыз қандай болады еді? Біздің ахуалымыз bütün dünya olaydı. Kırgızistan'da değiliz. Bütün dünyada değiliz. Hazreti Umar'da oldu ya. Vallahi ben hiçbir taş olmadı. Ustaz егерде bir işke ayaklarımız gerekirse kul kızlarda kayıp para alır. Bu dünyada salıştırmamız bir işte. Bir işte kızganu, yoralbastı, tekeberlik degen bolboydu yani. Çocuktan tasarlamadan gireceğiz abi. Ötüyorlar burasına öğretmişim televizyonda yani. Şunda erkekler ya, kul kızlar belirtken anda ayağlar, cuvaylar biz niye bulamız? Canan. Evet, canan olur. Allah Teala Allah'a kul kızlara kança sorumluluk verse Allah'tan yeseletip durup bu dünyada bu cuvaylar verir. Allah'ın bağırın özüne kontrol olmasına da koyun. Şular başlı olur. Hadisleri görüyoruz, Allah'tan başlı olur. Azizler, bunlar bizim dünyada, bu dünyada savaştırıp sanasın. İlk ayağına var ama birbirlerine dozoklar, değil mi? Düşünmezlikte imansız tavapta adam gerçekten var çıkıyor diye kaynaşlaşıyor. Var mesela özün ileti var, özün çoğusu var, çoğu var. Al çekten çık başka yere. Azizler de problem oluyor. Ustaz егерде içkimiz içine zara, je, maze kiti kalsa, anı juğanla ыңғайлы болбосо, açık жерде болсо, je adamlar көп жерде болсо, zara kalıp namaz okusa koyduğu je ötmekti. Namazın şartlarının biri, giyim taza olmuş gerek. Bu farz. Okuyan jeri taza olmuş gerek. Bu da farz bulanda. Giyim özünce taza. Deni özünce taza. Okuyan canım özünce taza olur. Bu üçü özünce. Anda kırılanı da olmuş gerek. Vakıf olmuş gerek. Niyet olmuş gerek. Şuanın namazı bu şartlar. Giyim taza olursa namazı intihara kalır okuyorsa anlayın. Açık kana bir çok yerde mesela sulla juvasılarda mesela mazı çiftlikte gösterip tamçılap diye alt yerde şu yaşası juvası. Ama vardır mesela içki juva kaceti yok. Hayır ki najas diye olsa o şol yerlere juva. Ustaz siz je başka ağında emniyet deputat olmayısın ha. Mütevle savatsızlar var. Allah'a inşallah. Memleketке hizmet kılayınca faydalımız жетsin diye kança olsak da sözsüz deputat olmadan keyin elге hizmet kılу деген bu akılsızdır. Elbette bir oşol mesela deputat kılamanın Allah'ın жауапкершілігі çok. Қараңыздар. Kimге kaysı dengede beylik verilmesin. İki maksatlar öyle. Unutmaşımız gerek. Birincisi adaletli hukukumuza oturumuz var. İkincisi, жақшылыққа çağırıp жамандықтан қайтара алacak қайтара. Ушул жерде сыноо. Айыл өкмөтүнүн өзүнө жараша сыноо. Мектептин директорунун өзүнө жараша сыноо. Заводдун директорунун өзүнө жараша сыноо. Имамга өзүнчө жараша сыноо. Губернатор, депутат, президент, патша өзүнө жараша кыяматтын сураталар. Өзүнө жараша, ар бирине жоопкерчилигине жараша. Ala kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Kavardar, Allah'a açılıklar. Ruhu. Her birinin cevaplısı var. Bol aldılardan sözsüz cevap verirsin. Bol aldılardan sözsüz cevap verirsin. Şundan inşallah Allah'a buyursa azından iman bunlardan, canlıdan, qoğum canlılardan. Yaşlar da gelip oturdu inşallah. Bunu çok kadar kalsın bırakacaklar da. Allah hoca ant güneş gibi. Kudayın iman versin buna. En birinci iman, uyattığılık, ortalarında ıntıma bir meseleni, memleketimizin kısırçılığına, çeşkindülük beni çeşit olanda, ya elimizde böyle fayda etsin uçlar. Daima dualayın da ya Allah uçlarına bana yaşlıkların eşiğini aç, camanların eşiğini cap de.
Ya Allah, bu senin süykümdün bolsa, жақсы işlerdi kıldıra gör. Senin düşmanın bolsa, ya Allah, anda жамандығынан елді сақтай gör. Жана өзүң буга жетиштүү боло бер деп дуа кылыш керек. Ата иншалла, депутатта отурсам берекелүү отура албайм. Сиздер менен болгонуңуз жакшы эмес. Саам кетсе атпай. Кудай кааласа иншалла имандуулар. Бирок көрөйүн иншалла. Дин жагында, свет жагында ушул керек. Алла барып элибиздин пайдасына, өзүнүн пайдасы жеке кызыкчылыгына эмес, элибиздин пайдасы. Кудай кааласа иншалла 6,5 миллион калк өтө көп эмеспиз. Биз бирибизди экибизди жеп, бирибизди ошо токолоп, жок кылып, арганда коогалан, көрө алмастык кылыш керек буларга. Өч алуу, кең сактоо кылыш керек. Алдыга жылыш керек. Юртуган болуп, машалла, ар кимдин өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар. Ар тармакта ошолорду туура иштетиш керек. Кудай кааласа ошондо гана алhamdulillah алдыңкылар үлгү болсо кийинкилерге буюрса экен имандуу, бактылуу, ийгиликтүү мамиле кылабыз. Ар бир намазда эки сажданын ортосунда Аллахумма гфирли деп 3 жолу айтам. Ошол туурабы? Жок, ар бир намазда эмес. Фарыз намаздарда барбы? Эки сажданын ортосунда унчукпай эле турган жакшы. Бирок бир таспих өлчөгүнчө жөн турасыз. Кандай бир таспих? Субханалла дегенге чейин. Сүннөт намаздарда, нафил намаздарда ал жерде кээде 5, кээде 7 дуалар бар. Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни, важбурни, вахдини, варфани. Бул жосасы сен кандай Аллахумма гфирли деп үч айтсаңыз деле болот. Эки сажданын ортосунда. Көп намаз окугандар ушул жерде ката кетирет. Эки сажданын ортосунда токтобостон туруп, тоокчо кандай кайра барат да? Бул чоң жаңылыш. Важип таштап. Бул жерде жанса деген бар. Эки сажданын ортосунда bir tasbih өлчөгүнчө отуруу бул важип. Аны таштап койсоңуз, важипти таштаган чоң зыян тартуу деген. Рүкүдөн турганда да ушундай да. Рүкүдөн кээ бир адам турат дагы. Мындай бели омурткалары түздөрүп өстөн эле кайра сажда келет да. Бул колма, бул дагы важип. Буну таштап коюп өтө чоң зыянга учурат. Ошон үчүн эки сажданын ортосунда рүкүдөн турганда кыямда ушу бир түздөнүп омурткалар жайына келсин. Түп түз болгондо. Ушул жерде анан Роббана лакал хамд дейт. Аны кайра келтиребиз. Саждада болсо, фарыз намаздарда бизде турганда кыскарылган жана мына менен эки сажданын ортосунда айтпаган нерсе. Сүннөт нафил намаздарда. Ошо? Кээде дараттын ордуна жуунганга туура келет. Ошондо башты жууа эле денени жууп, аягында оозду мурунду чайкап, башка масктарды койсом болобу? Же кайра дарат аламбы? Жок мындай. Усундан кийин кайрадан дарат алып макул. Жакшы билип алыңыз. Усулдан мурда дарат алып усунду. Усулдан мурда дарат алып, анан кийин усул кылыңыз мени. Усул кылдыңызбы? Ол даратты да басып, усул любой басып, ол кайрадан алышыңыз сизге макул болот, исрафка келип калат. Ошон үчүн өзү усулдун тартибин угуп алыңыз. Усулдун тартиби биринчи түшүргөндө же кошулганда бошоnuş керек. Андан кийин ошо нажас тийген жерлерди жууш керек, истинжада. Кийин дарат алыш керек. Намазга дарат алган. Бул намазга дарат алганбызбы? Эми анан жуунабыз. Жууганда гана эки түрү болот. Биринчи оң ийинден баштайбыз. Анан баш, анан сол ийин. Же болбосо баш, оң ийин, анан сол ийин. Ушуну 3 жол. Бир жол жууган фарзандар бар. Ар бир түк чыккан жер кургак болуп калбасын. Тахта күл ша'рати жанабатун. Hazret Ali разияллаху анху ар бир түктүн түбүндө жанабат бар. Деги ошол жерде усул кылыш керек, жууш керек. Ышкалап болуш керек. Ышкалап. Сакалдуу чач түгөп, сөзсүз жашнакай суу кийгизиш керек.
175 kilo. Ошол бизде чоң ибадат. Ошол бизде чоң сооп алып келе турган чоң ибадат. Ошондуктан буга маани бериш керек. Эми эгерде азыр буга баандарда шаарларда мындай неме болуп калды да. Мындай учурларда путту жуубай туруш керек. Даарат алганда путту жуубай. Макулбу? Эгерде мисалы айылдарда болуп калса, суу акпай турган жер барбы? Суу акпай турган жер. Вот ошол жерде суу акпайт да, путуңузду ошо жуубайсыз да, ал жерде, ал жерде жуубайсыз дагы. Анан кийин чыгаарда, же болбосо ордун алмаштырууда анан путту жууп коесуз да. Себеби жогору жактагы суу путка түшүп атпайбы? Анан суу болсо ошол жерде баягы денеден чыккан ошо суу ошол жерде топтолуп калып атат да. Топтолуп калып атат. Бул путту жуусаңыз, дагы чыгар, дагы жуусаңыз исрап болот. Биздеги ванналарда болсо андай эмес. Жууган суу сразу кетет да. Ошон үчүн башында эле толук тарата алып жууй берсеңиз болот. Суу кыскасы айтканда, суу агып кете турган, путтун жайында токтолбой турган жер болсо, путуңузду биринчи жууй бересиз. Эгер токтолуп кала турган жер болсо, путту жуубай турасыз. Кантип ыйманыңызды бекемдейбиз? Ыхластуулук кантип пайда болот? Ыйманды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бuyurdu. Ошо дуура сүйлөшүбүз керек, гайып дуура сүйлөшүбүз керек. Гайып кандай? Бейиш, дозо, кабыр, акырет, Аллах, эсептеп, ыйман бир гайып да бизде. Ыйман. Өзү көрүп туруп ишенип, ал ыйман деп айтпайт. Көрбөй туруп ишенгенде ыйман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келгендин баардыгын жүрөктөн чындык тастап, мына ушул аны көбүрөөк сүйлөп, ошончо көбүрөөк угуп, ошончо окуп, анын аламаттары, белгилери бар, ар бир нерсе белгиси бар. Мынандай фитнеске барып, бир айдан кийин күз күнү карап алат. Натыйжа барбы жокпу деп атканда, туурабы? Аны карап, ар бир нерсенин өзүнүн белгилери бар. Ыймандын да ошондой белгиси бар. Bir ay okugandan keyin, yoksa bir cuma emen olgandan keyin karaysiz. Bir cuma imanға meylet kıldığınızda özünüz karaysiz. Özüm kanday olup kaldı. Özünüz karaysiz. Men namazım kanday olup kaldı. Kur'an'ım kanday, zikirim kanday, keyifim kanday. Günöden saklanganım kanday olup barata. Namazga köngül burumuz kanday olup barata. Olay mı? Men uylanıp kız bir cuma yaşabay ketip kaldı. Sığılıp жүрөгүм ооруп жатат. Үйгө барып келем дегенден туугандары келгенде ошуп кеткен. Эми болсо жашабайын деп жатат. Таң калганым ата энеси да кызынын бактысын ойлобойт экен. Кызым ооруп жатат. Кызым ооруп жатат, жообун бер. Лечение кылайлы дейт. Кыз медреседе окуган. Өзүм да билим жолундабыз. Эмне жакпаганын сурасам, күнөө өзүндө дейт. Өзүнүн ата энесин дагы укпай койду. Жообу бериле элек. Ата эне туугандар кеткен чыгымды толук төлөсүн. Анан жообун бересин дейт. Устаз, мен да ата энем да жакшы ниет, жакшы ой, максат, үмүт менен алдык эле. Азыр Бишкекке келип алыптыр. Өзүмдү өлтүрөм, жообумду бербесем дейт. Жообумду бер. Никемде эгер бир нерсе болсо, ким жооп берет? Бир нерсе болсо, ким жооп берет ал кызга? Махрамы жок. Көчөгө чыгып айтылган. Өзүм азыр депрессияда жүрөм. Ыйманым алсада эч нерсе таасир этпей калды. Аябай чөгүп кетти. Намаздан калып кийинде зынага түшүп кетейин дейт. Ажырашуулардын алдын алсак уста. Эмне кеңешимди деп айтат. Жакшы кеңешип, жакшы бир ниет менен алгандан кийин аракет кылып, хажат намаз окуп, дуа кылып, садака берип, жакшы сөз сүйлөшүп аракет кылсаң, тактакыр болбосо, сиз өзүңүздү ал менен жок кылбаңыз да. Сиз өзүңүз керексиз. Анан бир нерсе айтайын, кыз түгөнүп калган эмес. Анан өзүңүздү жок кылып берип, аракет кылыш керек, туура. Мен сразу буну таштап кой, аны ала бер, буну таштап кой, буну ала бер дегенге ага мен макул эмесмин. Бирок ошондой чөгүп кетип, эмне эле болду? Депрессия андан өзүн сынага түшүп деген бир нерсе бар го. Андай болбойт, депрессия бүтөсүн. Эмне болсун депрессия? Жаштакай айтып көр, колунда келгенди айтып көрдүм. Болбоду, ассалам алейкум.
Albatta çıkarsalar, çıkarsa sürüsü olur. Kur'an'da birisi oğlum, çöktü, doğru, namazlar kaldırıldı. Ya bu namazlar kılınmasına çeşitse oşana kaldırmasam niye çeşitli? Men dinning tartibi menen bir kız menen bir çoğu joluktum. Anam istihara namazını okudum. Keyde durup al mama jakpaganday sesimler payda olup ketip jata. Keyde seskенинче болуп жата. Олку солку болуп жата. Эмне кылыш керек? Мындайда истихара бар го. Istixarada эгерде istixaralarda түштү күтөт да, ошо керек экен. İstixaranın maksatı natijası demektir. İstixara söz ile uykudan burada okulmak, bunu da bilip var. Yatardan aldığını okuyup da, yok yatardan aldığını okusanız da, gündüzü de istixara okusanız bu. İstixaranın manisi Allah Teala'dan жақсылықтар hakkında деген söz. Şu egerde men taqdirimda buyurgan bolsa Xudoy, gelip dua kılabız. Ya Allah sen gayetli sen bilүүчүсүң, men gayetli bilbeyim. Sen kudretlüsün, men kudretlim yok. Ya Allah uşun egerde uşunga baş koştu. Dinime, dünyeme, ahiretime faydalı olsa bana buyurun. Faydalı emes mi? Bunu menden uzak kıl, anı menden uzak kıl. Bakın bu, din meni ya Allah taqdirime faydalı dese buyurun da oşu da meni razılık buyurun dedi. İstixaranın manisi bu. Yani bunun natijası qanday turadi? Жүрөк bir жаққа тартып қалады. Ол ошоны bilmez. Алуу жаққа оосу алганды кылмас. Албаганга оосу албаганды кылмас. Ана будан дагы кереметтүү натыйжасын айтайынбы? Истихара кыла берин, Кудай Тааласы истихаранын берекесинен сизге зыян насип болбойт. Сизге зыян насип болбойт. Бул дегени, эгерде ушул нерсе сиз канча аракет кылыңыз болбой калды, 100% ишенип коюңуз, ушу сизге зыян болчу ошентип болот. Allah. Makul? Taqdirыңызда сизге истихаранын берекеси ушундай да. Эгер тaqdirыңызда ошол ишти, даже не только кыз эмес, ишти дагы сизге зыяныңыз болсочу, канча аракет кылыңыз сизге буйрубайт. Кандай бир себеп тоскоолдук болуп, ошол ишке ашпайт. Алхамдулилlah. Бул истихаранын берекеси. Кыскасы кандай истихара? Истихара. Робби гфирли вахтарли. Ошо да. Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли. Робби гфирли вахтарли. Робби гфирли вахтарли. Кыска. Аллахумма гфирли дегени, Аллахумма гфирли вахтарли. Ya özün жактыргын, özün тандагын. Özün жактыргын, özün тандагын. Устаз, мен врач болуп иштейм. Узи аппаратта отурам. Элдин баарын көрөм. Жаш баладан баштап чоң кишиге чейин. Аялды дагы, эркекти дагы. Аял кишилерди гинекология болуш керек да. Жактырынан узи датчик менен ичине салып көрөм. Анткени сыртынан ичи аркылуу диагноз туура болбой калат. Суроо устаз. Мага көрүнгөн адамга күнөө болбойт. Эркек болсоңуз күнөө болот. Ага да көрүнгөнгө да күнөө болот сага. Аял болсо күнөө болбойт экен. Зерттегенде мынау караңыздар, кээ бир оорулар аялга өзгөчө болот. Аны аялдар гана карашат. Кээ бир оорулар эркектерге өзгөчө, эркектер карашат. Будан ашыгы бүгүнкү күнү Кыргызстанда врачтар эркектер да аялдар бири-бири менен калышат. Опытный десеңиз, мане. Бардыгынан табат. Будан ашыгы, алхамдулилlah. Медицина боюнча Кыргызстан түзүп элебиз. Нормал эмес. Ошон үчүн кичине эле зерттебей эле бияктын алдыга коюп туруп маселелерди чечип берет. Жок. Айтыңыз эртең 100 жол, 200 жол отуруп, көңүл буруп, бул кадимки эле амал. Акча тапканча боласың го, жер казып атасың го, бирсе тийип атасың го, жазып атасың го. Истихфар амал бул. Пайгамбар Алла субханаху ва таала бuyruq берген.
Payg'ambarlarga buyruq berdi. İstagfir. Juda ko'p emas bu. O'ta ulug' amal. Alloh taolo rizq beradi. Dunyoda Alloh noroziligini topib qo'ydi. Alloh taolo juda ko'ngilli, ko'tarildi Alloh taolo beradi. Xursandchilikni da Alloh beradi. Alloh noroziligini olib qo'ydi. Alloh taolo kechirim so'rab berib qo'ydi. ومن كل ضيق مخرجا. Her bir tartıktan Allah Teala yol açar. Cürümünün yolunda, rızkının yolunda, bağının yolunda, var mı açar Allah? İstiğfar demek var. Cana gümrüm kılmadan cerden Allah rızkısı cetti. İstiğfar Allah'ın emrisi olan aşkırıyor. Allah'ın emrisi yapıyor. Geçerlikten Allah'a da bıraktım. Aram meseleleri taşlaydı. Ama o cadış çıkarıyor. Böyle cadış. Böyle cadış çıkarıyor. Arap, sıyıpa, koyuyor, namazı oluyor. Bana da Arap sıyıpaktır. Ama o spir uçak da olmuş. Anlayın ki doşum namaz okuyorsanız bu. Giyme tiyizge olsa sandan coşturuyor bu. Giyme tiyizge çalar. Sıyıpak koyuyor da şey tuttular. İşte yalanlar o giyme okuyor bu. Bırakma yine sıyıpaktır burada tiyizge olsa anlamda coşturuyor. Tiyizge tutan olsa içine boş koyup tutan olsa uçuk edecek. İşte men 4 yıldan beri balalı olmayı jadam, dua kılıp koyuyorum. İnşallah istiğfarın berekesine Allah subhanahu yumdidkum bi amval ve banid. Mal mülküne de bereket verir. Bala çakağa da bereket verir. Estağfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sema aleykum bidrar. Yumdidkum bi amval ve banid. Kur'an Allah Teala. Aytın romanı geçirip soranlar Allah Teala asmandan zarıçıl uçurumda nöşörletir canlıca alır. Canlıca, yolu da olsa canlıca var. Doktor kesmiyor. Ya, canlıca var. Ümmet düşündürmüyor olur. Biz de ağır olmalı lepimizde. Canlıca ben kalağında canlıca bir zavalım var. Neresi canlıca kadar? Bu Allah'ın kabul var. Uçumu geliyende çağırmaya koysun. Gereği yoktur. Buna sana canım salsın. Allah'ın narazıcılığının belirtisi de var. Onun için inşallah da şunu sıraydı. Buna kalırsa bir tövbe böyle haram meseleleri taşlayın mı? Buna kalırsa Allah subhanahu ve teala bizi şundan boldu, berekeli, yaşı öyle, rızkı öyle. Aslında aklımızı tabi alamaz, kesinlikle alamaz. Ancak öyle yerim tabi. Yumdidkum bi amvali ve banin. Allah Teala bırakır, bahçalarından istiğfar. İstiğfar mı? Allah verir tabi. Kim verir tabi? Böyle gözü sayalım, cevaplamam. Lakin, namun da sebeplerine artar başlayalım. Sebeplerinde geç konusu düşsün. İlk var ya, sürüktü, geçcesin. Şöyle kıymetimiz sürüktü. Tamam mı? Azırak tamamız. Tamaklı çalışsın azar için. Tamam. Her nesenin altına böyle buraya örsen. Sağ Ustaz, talak almayla da uşak çıkan 15 yıl oldu. Şu cömle düşündüm. Hayır. Talak almayla da başkalarında uşak çıkan. Bu haram mı? Ben kulağımızda. Ahiret biliyor. Ben oldu. Bollara kaldı, oturmuş bollara kaldı. Talak alışveriş. Ana ki eğer acar açtık da, yoksa soktunca içmiyor. Bunlar acar açtı da bir kere buz bollara kalmışsa, o talaklarında cüret. Bunu da gayet. Talak büyüsünün talak aldanı. İyice acar açtık değil. Ana biddeli olur, ana durmuş kaçır. Biddesi, şu mesela 3 itekli kütü. Tazalan, bunu büyüsünün bir bala çakalı olup, balalı olup, var mı? Bunda çaykanı, öbürlerinde canlı tazalan, ana başladı. Dinimiz taza. Vardır senin tazaladığın. Anlayla mutsuz tazalayız, istimdeler tazalayız, keyifli tazalayız, çakan cildi tazalayız, yetimin duranlar tazalanayız. Oğul fikirli, çürüklü tazalayız, kanlı tazalayız, namileli tazalayız. Uşağın çöpleri, hayvan zatları, başka durmuşlar. Uyku durmuştan tazalanmış gerek.
ага чейин болбойт. 15-20 жыл кетсе дагы талак алмайынча идде баштабайт. Идде бүтпөйүнчө экинчи нике кыйт. Мен сүйлөгөндө бир нерсе окуганда сүйлөй албай, окуй албай, кекештене берем. Кандай кылсам болот? Фатихасын окуңуз. Замзам сууга дем салып, мүмкүн болсо ашык менен оозуна салып иншалла амал кылып. Бар. Шуна кекештеген алхамдулилlah жүрүп тили ачылды. Замзамдан кетип, Фатихасын окуп. Мен түшүмө күйөөм кыздар менен кире берет. Анан ойлой берем, кыздар менен жүрөм. Мен түшкө кетип барам. Түшкө андесе шайтан. Анда иншалла калса да кафал күйөөбүз менен чогуу намазын болот, чогуу тагын болот. Жаман күмөндөр да. Анан ортомузда күнөө эмне айтыш керек. Hiç hazır günümüzde soğuk bir ayıptayız. Sürüşmüyoruz Allah'a. Aram emniye, adam emniye, vapşe sürüşmüyoruz biz. Dozor emniye, beyiş emniye, vapşe sürüşmüyoruz. Var mı seni sürüşmüyoruz? Yüklüyorsun. Sürüşürken söylüyoruz, uşu mu olacak? Bakılıyla bağlılan, batıska bağlılan, o akça büyük, dünya bayda bir gelmez. Adamlar olması. Bölümde 5 bölüm uzak var. Soğuk ne, günüm ne? Erkek gözü daha rahat olur, sürürsün ama bir çocuğun ayaklarında bunu sürürsün. Gününe gel, arama gel. Almayanın dersi. Analar birbirine olsun, analar birbirine. Birbirine saklanır. Adamların meselesinde kut kumön bolup vasfasa buluverse, misal Cem çıkıp gitti de ağam nariyemiş gerekiyor. Biro al jolgusunda çıkanda cip yok. Canım günde de oğul bağlandı. Biro camam kumön ardayım olur dedi. Bu şeytanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karamaz. Eğer de yaran kuzulu hatayı olsa şimdi kumön boyu geldi. Ekiniz. Kulağımız ben mutlumuzdur cip çıkan. Cid çıkanlar bol al şeytanlar. Cidden ün ulağın. Ansız daha alt köşe olsa daratallarımız anlık da kalmanın taçta şeytan sizde hazırız. Gümün kılmadan buna göre çizbet taşı. Cemçikte ayarlarını alıyor. Bir adamda şunları vasfasa bile anlayıp azgın kıyamının oğluyla bulacağım anlayıp. Cümkir geldiği oluyor. Bir жерде болған қалып кетті ошо кайра. Эми бутунда. Bir жерде жүрүп кеткен 10 бутунда. Ушинте берет. Мындай бир чоң окуя болуп кетти. Индияда чоң алып. Аны араштырып, кызган болду. Күн таратып кетти да. Азгыр бардын азгыр. Мисырдын молдосунун жүрөкү бармазбы? Ол болду. Daha bir gelse solunun çok işaret olup kalmadı. Sol oyuncu. Gelse basmasa 10 but koydu. 10 butucu sol but koydu. Ama şimdi yaparken üçüncüsünü verdi. Bugün rahatsız namaz okuyor. Yol olsun. Allah. Oşan günden beri seni gör, beni gör, basmasa çok oldu. Şeytandan azgırlığı çok oldu. Bundan ısındırmasa anlatacak. Ömür boyu kıyılamaz. Bir adam uşundaylar var, uşunday gelip koyuyor. Şunca жылдан kıyılamaz. Günümde olup kalmadan hiç inanılmayıp da Kudayım var mı saklasın? Jaman olur ya. İkinci soru. Darat alıp жатканда çimkirgen uçurda kan akkan жоқ, бирок kan aralaş bolup kan çıksa daratlı ulantı bolu. Bunday. Kan aralaş çıktı bu, katıgan çıkman bolsa eşek olur. Suyuk çıkan bolsa anda darat bozulur. Alutası da, ana bir nesini istep koymalı. Murundan bolsun, tilden mi, tişten bolsun ayırması yok. Kana batav, darat alganda mümkün, ruhsat emas. Toktosун birinci. Toktomandan keyin ana alamaz.
Qanday chiqarasiz ag'ar namozga shashiladi. Işte to'xta. Yararsiz bo'lmaydi. Yig'ara boshladi. Misali, o'zingizni boshqa tartibda masx qilib qo'ydingizlar. Mana qancha ketdi. Qani to'xtatib, al yerdan ulatmaysiz. Qayra boshdan ulatasiz. Unutmanglar. O'rtada oyoq turadi. Oyoq qancha ketgan bo'lsa, tukurganda o'zi pishqiradi. Ayvasi qayra boshdan. Bu qancha bo'lgan uchurda daratni ulatmash kerak. Ana shu to'xtatganga burunga qayra mustasno olish kerak. Yo'qsa o'zini olib chayqayverish kerak. Qani to'xtasin. Andan keyin ana keyin siz Allohga pishqirganda qatigan, uyugan, qip-qizil bo'lsin, bo'lsa, qora bo'lsin, bo'lsa, shunday aralashma bo'lib chiqqan bo'lsin, anda da'vatsinmay, o'sha o'ydan olib kelamiz. Burada aqalaqqa qolamiz. O'qib chiqqan misolda sajdaga bordim. Ikki jildir sajda bo'lib qoldi deb ko'mandasam. Saqlık uchun ikkinchi qilib qo'yib, oxirida sajda saq qilib qo'ysa bo'ladi. Jala ikkinchi saqdan adashib ketsa, shu masala. Bor o'shunda o'rtada o'zi turganda ruku farz. Qiyam farz. Ben aytib beraman, namazlar farzlari birga qaytarib qo'yish bor. Namazda turganda 13 farz. 7 sırtında buralarda şarayittir. Altı içinde arkanda rukun yani şart. 13 farz. Mesela koyda birincisi deli taza olsun. İkincisi kıska müstahipleri giyim taza olsun. Üçüncüsü giyim şorta olmayı tize görüm sandığı görünce minimum en azından giyimlikten tizeyeceğin cevap. Kuralcakta futbol kaçması olur. Çılan kaçması okuyabilirse buna bir yok. Bir foksa açık olmasa da bizde başka giyim yok diyorsa bu najas olan cüzdür az önce boşa uçurda futbol kaçış koyuyor. Ama üçüncüsü giyim. Giyimde taza olması özünce farz. Giyimde cavuk olması özünce farz. Ayrıca da bu da hesaplasın. Böyle korku düştüler, giyimden bırak, kaç kötü burada kardeşim yok, namaz varsa ne oldu? Abi oturuyor. Oturuyor. Çünkü bu da mesela ketler. Anladaki kıbla araştırıyor. Vakit girdiğinde burada okuyorsa ne oynamaz? Bu da kaç oldu? Yer tasavvur olsun. Okuduğundan yerimiz tasavvur olsun. Altı oldu. Anladaki niye? Ciddi niye? Niye namazı sarılır? Namazın içine girdiğinde Allahu Akbar deyse şu farz. Kıyamda otururuz bu farz. Kıraatta okuyoruz bu farz. Rükûyla bu farz. İki secde birikip bir farz. Unutmayalım. İki secde birikip bir farz. Birini kıl öyle bir secde koyduğunda ikincisini kılma koydum. Bu namaz bozuldu. Bu akırkı altıncısı karda akırı. Akırkı kal. İki reketlerde ikincisi, 3 reketlerde üçüncüsü, 4 reketlerde dördüncüsü. Aslında onlardan uçurda secde saklı olsa bu. Güven olmalı. Bir secde yapalım mı? İki secde yapalım. Daha bir koysun. İyi ayaklarda da 10 dakika sağlam bekir. İki canlı secde saklılarda oldu. Dördüncü soru. Bir nece kaza namazlarının bolğanda niyet kılganda birincisi, üçüncüsü bir kete ölçümü. O şekilde kabul olur. Hazır niyetimde akıllısı değil. Ayvaz yok. Kabul olur. Bu da kalırsa bir ekonomi burası toplamız. Benim boynumдағы en alға çıkı. Bağımda namazın kazasını okuman niyet kıldım. En alға çıkı. Kuptan namazın kazasını okuman niyet kıldım diyor. Alғашқысын niyet kılasın. Жоқ olsa benim boynumдағы en ақырғы deseniz daha. Anda бұл жақтаңыз мысалға. Қаласаңыз асфальтты тоқмаққа Бішкекте баштап қойып, қаласаңыз тоқмақтан бері қойып дейміз. Түсінікті ме? Уақытта не болды? Уақытта жоқ. Екі жерді былайда тұтылды, Түз туғандары байкелеріне жаңа жолдашыма дуа қылып қойыңыз, жүректеріне иман толып,
Namazlarını turguzуп alışsın. Biz dagı pastора жамаат болсун, пастора жамаат болуп даvatка чыгайлы. Алла таала кабыл кылсын, жеңил кылсын башка. Менде суроо бар эле. Күйөөм алгачкы даваттан келгенде айтып калды. 2 жылга Иорданияга билим алганга кетем. Sen benim menен кетесиңби деп сурады. Мен ооба кетем дедим. Бирок күйөөмдүн үй бүлөсү каршы болот, уруш болот деп эч кимге айтпай кетебиз деп жатат. Боюмда 1 айлык бала бар. Дагы 3 баланын апасымын. Иншалла. Улуу баламызды кайненемдин колунда башка шаарда турушат. Күйөөм улуу балабызды калтырганга туура келет деп жатат. Бирок мен кантип 2 балабыз менен кетем деп жатам. Жүрөгүм дыккап дейм, сагынып жатам. Сагынамга баламды. Мен өзүмө чечкине карап көрдүм. Сапарга чыгып келип алдыга чыга турган болсоң карап көрдүм. Аласаңар эми мүмкүнчүлүгүңөр карайсыңар, балаларды кетесиңер, өзүңөр жакшы чечкине. Устаз, акыркы замандын билим берүү системасына кандай карайсыз? Билим адамдын канаты менен эмеспи? Азыркы окутуу системасы эскиген деп ойлойм. Бизде ата-энебизден 4-5 жашыбызда садикке, андан кийин мектепке, кийин жогорку окуу жайга алып башкарып, ата-энесине тарбия албаган, алчак, өз алдынча ойлоно албаган, ыйманы алсыз бир жумушчу кылып чыгарат. Же жумушу жок, чет жагара аргасынан иштегенге туура келет. Көптөгөн акча төлөп, карыз болуп, жаштыгын, күч кубатын окуп жүрүп өтүп кетет. Жашоодо кереги жок, пайдасы жок нерселерди үйрөтүп, кыз баланы аралаштырып, кыздар кеч турмуш жашап, балдар да кеч үйрөнөт. Жана окуу системасы биздин түздөн-түз атеизмге багыттайт экен. Мына башка жана башка ушул сыяктуу терс жактары көп экен. Ошону кандай кылсак болот? Системадан чыгыш керекпи окуумдашта? Мындай баарыбызга керек нерсе. Баарыбыз билебиз, билимсиз өнүгүү динде дагы, дүйнөдө дагы болбойт. Ошон үчүн диндин окуусун дагы, дүйнөнүн окуусун дагы өтө жакшы окуп аракет кылышыбыз керек. Жаштарыбызды коомчулдап. Себеби азыркы заманбап технологияга жооп бере ала турган биздин уул кыздарыбыз окуп чыгыш керек. Өзүбүз биздер ааламга жооп бере ала турган. Эмне үчүн биз Германиянын, Япониянын, Европанын, Американын ошолордун технологиялары, буюмдары, жадабаса холодильниктен тартып телефонго чейин ошолорду эмне колдонуп жатабыз? Эмне алардан биздин акылыбыз кемби? Же алардын 3 кулагы бар, 5 килограмм. Бизде эмне бар? Бизге туура айтты, мына азыр билим берүү министрлиги өзүнүн тарабынан бүткүл дүйнөдөн аттар алып албай, эң жакшы ыкмада кыска мөөнөттүн ичинде азыр билим берүүгө атпайбы күн сайын. Ушул жакшы бере турган, пайдалуу, пайдасыз нерсени кыскартыш керек. Пайдасыз нерсени кыскартып, эң пайдалуу нерселерди окута турган. Ушундай боло турган болсо, ушул эле сабакты дини мугалимдерге да керек. Медреседеги дүйнө мугалимдерге да керек. Биз ошондо өлбөйбүз. Эки жактан керек. Çünkü ballarımızda, kızlarımızda, az devlet çok kolay. Bizim değişik bir program olsun. Yeni sapaktu giyindik, sapaktu giyindirdi, sapaktu ücret sanatı, sapaktu yol sanatı var. Bazılarına bu İslam'ın talağı. Allah Subhanahu sallallahu aleyhi ve sellem ekran. Allah yakışır. Sizlerin bölümünde kaçan size sapaktu kullanmadı. Sapaktu kılsana, buradaki da var. Anladın ошо сабактуу болгон эки жашка сабак. Ошо иншалла аракеттешебиз. О акыркы суроо болсун. Мага салафиттер, вахабиттер, хизбуттар жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи. Алар айтат, силер адашкансыңар деп. Ошол чын Эми азыр дүйнө ушундай да.
Bular mesela ateistler böyle güzel aşkınızlar. Hristiyanlar da güzel aşkınızlar. Ya. Arap var, ona Kur'an hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan adaşıdan kurtarmış diyor. Karanlıktan çalışıyor. Bunlar niye savaşlar hoşuna gitmesin biliyor. Niye savaşlar? Kaysın cebimiz adaşlar. İster adaşkansa, ister adaşkansa. Çok kaysın diye. Hoşuna gitmesin. Kaysın cebimiz adaşkan. Kaysın ibadatımız adaşkan. Kaysın göz kararışımız adaşkan. Kaysın müminlerimiz adaşkan. Var mı çakamız? Durumları şöyle etme. Aslında talaşımız bilmeyen kalasınız. Yok orada olsun. Yani. Yok orada olsun. Talaşırız. Bilmeyen kalacak. Yok orada olsun. Geçsin. Burada kalasın inşallah biz açıkız. Daima burunları açıkız azın. Eşiklerimizde de cürüklerimizde de açık. Tabii ki degan maqsad davlatni buzov. Maqsad tahlimiy davlatni buzmaydi. O'tgan aytganimiz videodan bari inson olmaz. Barlig'ini aytib beramiz. Ustoz menda bir so'rov bor. Jahramlarda hujjat qo'yib yotgan shirk bu qadar asosida so'rov bor. YouTube'ga qaramiz. YouTube'ga qarasangiz inshaalloh. Bunday hujjat bo'yicha aytgan edi. Davlatni qaytarib qo'yadi. Ayetler kursu okup beraber alıp yaşamak çok koyacağız. Aklınızda böyle ne olur, basman ne olur, arasal ilişki yokları olur, ya yürüyebilirseniz hiç ayetler kursu okup daha çok olsa iyi bir bıçak koyacağız işte o koyuyorsa şirk koyuyor. Ruhsat koyuyorsa olur. Yani niçin bıçaklara bir belki olsa arada çok ödüyoruz Süleyman Peygamber. İnsanlardan da toplumumuzda cinlerine de bazı hükümleri, hayvanlarda taraflara bazı hükümleri. Birinci Allah cinlerini işletken, cinlerin tonlayılarına ceza verip bir şeyine koymak Süleyman Peygamber. Temirlerden azaplaşıyorlar kardeş. Oşudan verirler temirden korkak. Cinler temirden korkak. Temirden insanlara korkak koşarlar. Onu dönüp yüze ölçüyor. Çakını dönüp yüze varlığı uçuşlasın değil mi? İnsan, cinimiz insan korkuyor. İnsanlar, çünkü burundan altına sayılırken konuşkan altına koyuyorlar. Ya, elbette en yaşlı ayakkabımızın böyle oluyor. Maşallah, işletmemiz. Bakın mı? Ya, ne bu? 4 aydan beri. Babam 4 aydan beri. Babam cevap etti. Kimsin o? Miliserler bunu vardı. Hayda çok. Bilmiyor musun? Allah Allah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vardır Allah Teala kolunda. Allah Teala'sın inşallah sevgiyle verelim. Hacet namazı okumuz. Sadaka veriniz. Doğru alınız. Allah'tan yaşı üzüntü olun. Allah'ın inşallah ayakta olsun, diri olsun. Şunlar dua hoşları. Yakup Peygamber Yusuf Aleyhisselam içindeki 7 yaşlarında acınadı da. Aldığıyla oynadı şu bölgön devrede 40 yaşında peygamber oldu. Başkandı. Arasında bir yeri de kırçılık götürüyor. Atasının emanası birinci oldu. Bu da evde hikmet olur inşallah. Yaşı bilmedi olayı. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil akhirati hasenatan ve qina adhaban nar.